Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya meren bani panurang sugot nerion. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panurang sugot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Bapa. Bani ganup diar layakmu natongtong ideihon hanami. Ijalokon hanami ibagas parguluhan nami saganjang borongin adop salpuin. Bani panorang sogoton ibagas nasyon ipukah kanami parguluhan nami sigano pari. Jong maham Tuhan tong mambubahon guluk nami. Jana marhite hatamu torangi hamur apa pikiran nami ase barang ahape nasyon horja hononon nami saganjang nyariom. Totap ma hatamuin nagabi suluh ban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata bani panurang sogoton Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Ay matar surat bani buku Sada Samuel bindu pitu ayat 4 na makatahon sonon. Jadi ipadaw halak Israel ma Baal pakon Astarot anja pitah Jehovah mando ibalosi sirea. Hitaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Poti parpadanan aima sangat maharga tumang bani bangsa Israel. Halani ija adong poti parpadanan ai ijai mohoma nebata jongjong laho menjaga makop-kop bangsa Israel kumbani musuh-musuhnya. Tapi ulang salah kita. Sadokah pitu bulan poti ni Jehovah tading itano ni halak Palestin. Poti ni Jehovah ai gabe papa do ai bani halak Palestin. Anggulang mati si dia ibunuh Jehovah janah bayohon. Artini ai haluahon bani bangsa Israel do anggo adong poti ni Jehovah ai itong-atongan ni si dia tapi hamatean do anggo bani halak Palestin. Terbukti doai Bapa inang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Dobdasma itarukon halak Palestin poti ni Jehovah ai ikirjat cia arim. Kurang lebih 20 tahun bangsa Israel tetap do uhur ni sedea dopak Jehovah. Ai maase sangga ihatahon Samuel hubani bangsa Israel. Anggo mulak ma hubani Jehovah humbani gok ni hurni sidea anggo ipadaw bangsa Israel ma naibata nalegan pakon Astarot anjamar si jaloman uhur ni bangsa Israel bani Jehovah janah pitah bani Jehovah do hasa sidea marembalosi hata ni nebata jadi paluahon ni nebata masidea humbani halak Palestin. Asih bani sadapan orang Bapa inang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sangka namar tupu ma bangsa Israel imispa. Jana takok ma ganup raja ni halak Palestin. Laho mamorang bangsa Israel. Mabir tumangdo halak Israel. Halay naroh ay raja ni halak Palestin. Laho mamorang sidea. Tapi Bapa inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ibuat Samuel do sada biri-biri na inuman. Anja igalangkon maay songon galangan situtungon bani Jehovah. Janah mardilo-dilo ma Samuel bani goran ni Jehovah. Janah sanggah namanggalang ay Samuel. Janah Roma halak Palestin. Tapi
taludo halak Palestim ibahen Jehovah. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus totu hamonangan ni bangsa Israel bani panorang ijia. Sedo halani galangan situtungon na binoban ni Samuel dopak Jehovah. Tapi songon na tersurat bani sada Samuel 7 ayat 4 on. Halani ibalo si bangsa Aido hata ni si Samuel na makatahon. Asi ipadaw si Dea ma bahal pakon Astarot huntong-tongan ni si Dea. Jana pitah Jehovah mando si balosan ni si Dea. Sonay mahumani ibagas parguluhan ta si gano pari. Lang tarbahen lang. Buedo musuh jana akal-akal ni si bolis. Nalahu mamorang kita, nalahu mandabuhkon hita, jana nalahu padauhkon hita, humbani idop ni hurnine bata. Dingat kita ma, anggo ipaduh kita hun tongah-tongah ta, si sombah-sombahon nalegan, jana pitah marbalos kita, atape anggo pitah nebatado hasa si balosanta ibagas 10 taon. Sonaha pe bagal ni musuh ta naloman rongom parguluhanta. Maluah do hita bahenon ni nebata. Halane ulang ragu hita, ulang gobir hita, lang perlu khawatir hita, ibagas naman dalani guluta si gano pari. Barang ahape na buhay patubuh holsoh bata. Barang ahape na buhay patubuh biar bata. Songon bangsa Israel bani panorang ijia. Na porlu ayma. Asi tetap si pambalosi hita. Bani hata nine bata. Jana anggo tetap kita. Si pambalosi bani hata nine bata. Jana pita hata nine bata do hasa. Nagabi panondang ibagas parguluhanta. Nebata sandiri do na mangundingi hita. Nebata sandiri do na paluahkon hita. Jana nebata sandiri do na pamonangkon hita. Humbani haganupan na boy mambahin. Gobir jana patubuh biar bata ibagas na mandalani guluhta si ganupari. Halanay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Padawak ma barang ahape naboy mambahin pusok uhur ni bata. Jana totap ma pitah si pambalosi hita bani na bata tumang. Ase manggulu kita, ase maluah kita, janah monang kita, das kubani ari si magirape. Amen, martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong bapa ibagas guluh nami si gano pari. Ase uhur pikiran pangarapan rosi hapor sayon nami. Pitah gabe si pambalosi bani hatam. Gabe pitah si pambalosi bani aturan. Alani ay parguy ham mahanami tongtong haganupan sa ganjang niyari. Ibagas ganupan tanggung jawab nami. Pori ni petongon ibdopa kon hanami. Bagi-bagi ni hamaholon pa kon hasusahan. Tapi tarik ham Tuhan apa pikiran nami. Sonay agi hapor sayon nami. Ase pitah tertuju. Hubani hatamu. Hubani holongmu. Hubani idop ni hurmuna tarsulurin. Nagabi oncolan ni haluahon nami. Rossi hamonangan nami mandopakon musuh na patubuh biar ban nami mandalani guluk nami si gano pari. Asi hanami pe lambin marbagal mahoma ibagas sapor sayaw janah lambin barani homa mandopakon ari-arin lao roh maronjolan bani idop niuhur apa hamonangan na humbamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus.
Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomay na siya maganupan. Amen. Oras bata ganupan bapay nang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Tetap mahita margogo ibagas Tuhan. Jana dingat kita ma. Sanggah pitah si pambalosi banine batado hasa. Jupah kita hamonangan. Jana sanggah pitah dohasa uhurta dopak Jehovah. Ijay do kita jupahan hasonangan. Ando harmatongon. Shalom.